Тоғыз қаттығастақ үрдік мәңі қаллаң олық сұйбыт, ейексет айығыт айылар, ағыз иләқ сағалақ айгыр селік аныя дойдуға. Көк сүттен тәйіннәқ айы хан аймақтарығар, ұры тойық әгәлгәті арғыстақ, кәлер кәнәғіске кәнчәрі үтчату ұғыяран Аллах, әрбірді болын ден төлкілін, олығыны орта тұру дойдуға, оройынан көк оққа көләхеті түхәрәлләр. Ете, ұлыған олы дұйда. Кырабыты таанырыр. И оғым сыйха ырығыт болуа. Чүк-күтчү. Оғылар білсен кебехин, Валерка онна Стасик Луковсактар. Бүгінгеттенла бихини кітті манна олар оқтары. Оғылар интернат бравлатын сыя байы біліннерерін сөпті. Тығынчы 970 сыллаққа баяға орта сколатын маңнайғы қылағығар үйеріне кейрер. Үхіс класска үйеріне сылжан жұрапчыға аймақтарығар белдейләқ байет Алексей Бродниковтарға Стасик ол баяны ам маңнайғытын көрін сүрдәғін сәркен ұмсыран келер. Ол күнтен ағытын қаян, баға санатын күннеті әтен, тығынчы 974 сыллаққа ағата почтанан этюд баяны сұруттаранылар. Әттес кластан осколаға Стасиға соқ бір дәтірәйін ұйдылыбат болбыда. Приказ от 1 сентября 1980 года зачислить в Якутское республиканское культурно-просветительное училище в оркестровое отделение Станислава Луковцева. Настоящий диплом выдан Луковцеву Станиславу Николаевичу по специальности руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов. Табарымыз тас үйраққын бітер беккенен ағарделейбе. Бейеқа найықыға үлелей үңірабын. Найықы қорығар концертмейстер нада болла. Станислав Николаевич үлен қамнығын түрдәқ тахарылақ. Манна қор мұнияған бахарытынан әйген, ұлан өте қорыққа өраққын үлдете барығар көк береді. Тығынчы 964 сыллаққа таланнақ олу таба көрін, Енекенті Егорові сипсеп, наяқы сопқоғыттан стипендия анан, ұлан өде қораққа едетін үрдете үйераққа ұйдар. Үйеренер сылларғар институт ehinen Сибирский сувенир народный инструментер ансамбларғар кирен, төт сылыстата оркестрға бары инструментға барытығар оңы үйеренер. Ансамблынан Бурятияға, Монголияға, Польшаға, онна дойдыбыт тәбәр сүрағар Москова қораққа тие арас тағыннақ концерттарға, фестивальларға кыттар. Бұтын әте бұған, сехин әте сетен, ыл болар ыры санаты толан Александра Кыстын харақтырынан қайғахан сүрәқтерінен сөбіләхен, оққы түспет оңғыларын толырын, седге түспет сәрбейдерін сетерен, ыл болан бұр-бұр-бұруа тахаралар. Үрдік үріқтақ мұзған оғылыры ұры керегетігер итиге улус кейінігер кейрен үлелі. Бихе егін әрені көтебет.
уз алдан улуғын, наяқы, мүрін әректерін бочотта олықтағы, Саха Республикатын культуратын тойгуна, Барғары фонда стипендията Станислав Луковцев. Sağacı ağallı meyheke Sandıbat sargılar tuskulu Ol genne as bir dikiyeke Olukko ütüme görünür Sağacı ağallı meyheke Göktüge keskinle boğulur Sağacım ağamlı neyfe Arılxay çağılxay saskımı Uyguba saymat kay sayımı Eyemez yürürem günü Konoğun mustaqdı boyunlu Gütsügey eygen eleydi Ayar geçerken etkilerin atlanabı Yok tarafı umardı Dağlık kut umayan sandardı Oduğa yülek buluktun Odurgun mümkün yaktı Nirek yiğidi gödüdün Kaptalı git bu dağda olmaydı Üç çaktır mereli doldurdu Ey yıkı yol sorgu dost koydu Sağ gel bir beni girmedi Sargıla samacıl gelmedi Doğuyan olur görsürür Yok döktük görüyorun kötürür Yok döktük görüyorun kötürür Sanyakem bir beli kirbitin davayan algıstağ altı on sahını beletir Taptalak kergen ağa ehe uçutal oğunu kere egetiger muzikaga uhuyatçı концертмейстер, аккомпаниатор, ыры аячы, коллекционер, обсастванник, музыка онна олоққо тапталы бір сирге сеттіге сылжаларын тоғыта, усылдың ұлығын бастың олоқтоға үлехете, олоққо көк позициялар кейте, бүгін бар жонын иннігер, сырдық үйрі аяр кейхетін білектер Станислав Луковцев. Ütücülü kehe olықтың күнді мүрі алас олықтақтыра ұтықманы ұржыттыра. Бүгін бейге мұхынны бұд, түрі бүт сірге, ие дойдуға, ағы күлінеға анаммыд күреннеқ, онна кере аңарға, же кергенге тапталы, айылға жікті көстүйлерін қоғыяр, істің ирек иелек ырыларынан жоңға сергеға бейреммет, Аяр кутта Станислав Луковцев, аяр кехетигер. Талы
халбататта бай историялах баягатыттан төрүттег. Эдеркен Станислав ол 1900 агуон үсыллака Жокускайдагы культурный сырдатар училищені бүтерен, наяқы хоругар аккомпаниаторынан үлетін сағалағыттан. 1909 сыллака барғыннағу оғы музыкальный осколатыгар үліға кейрегіттен, беге улуспутын кытта олығын быстыспат сетімнен, үгіс үтімен үлені қатнағы ұтан кәлі. Станислав үлетін тағынан Российской Федерация үтөләк коллектива оғы народной образцовай кенчері ансамблыгар, барғыннағы народной хорга, тойын мүрі культура кейнен ихінен ветераннар хоругар аккомпаниаторынан доғылыр. Кенчері ансамблга аккомпаниатордан Тунис, Турция, Москва, Владивосток кораттарагар андой тутахынна конкурстарга, фестивалларга сетихиляқтек кытталлар. Станислав Николаевич сүрбет дүет өрөгөй ырылар автордара. Олортон билдестере Галина Иванова айтына тылларгар Азия олоро андой тутағы спортивный ойну өрөгөйін ырата болар. Истегин Российской Федерация үтөләк коллектива биһиги усалданнар кен тутту бут. Келер кенчери ичаппыт. Кенчери ого образцовай коллективын толорутугар Азия олора андойдутагы спортивный ойну өрөгөйін ыратын. Салаячы Российской Федерация онна Саха Республикатын культураларын үтөләк үлһете Василий Парняков.
Тусалдан атын дұрғынлықты каттатары келері кенчері чыттарбыт, кенчерілер бітігер 90 тыстыға. Күнді доғыттыр сынаға көрсеғін Станислав Николаевич ырыларын сөбілен толыротчыну, кері куластақ Галина Матвееваны, Иннокентий Сыроватскай тылдарығар оғы барақсан. Кепсеніпсен жағаран, ұлан тоян жоп жаран, кыроғы таутыңнур, ене тутан таун қомнур. Ияға сүреғе, эхебе күліге, күнне қолық үріде, күпкіра күйбейте. Галина Матвеева. Станислав Николаевич бұрғыннағы оғы искусствотын осколатыгар народный инструменттар класс преподавателінен үлелер. Баян, домбра, балалайка хайысқаларғар өгіс оғы бұ клағы бітерді. Кен тұттар выпускниктарынан болалар Лена Яковлева. Шолықов атынан педагогический университеті бітерен білеген бұрғыннағы оғы искусство осколатыгар преподавателінен үлелер. Николай Турантаев Саха Республикатын филармониятын, онна симфонический оркестрын артыға. Арсын Бурцев, Угук илиннәғі баяннай округ, баяннай оркестрын артыға. Оны тағынан сетті үйренәчіті білеген салғы үйрәқтерін Арктикатағы Сударствонной культура онна искусство институтугар Марш Журков атынан музыкальный колледжка салғылар. Сынаға көрсеуғын бұрғыннағы оғы искусство осколатын ойыллачытын
Станислав үренечите Виолетта Колесованы. Баян отделениетін үхіс қылағын өренечіті Виолетта Колесова. Білген сценаға көрсеғін Николай Готовцевы. Николай Маржуков атынан музыкальный колледжға баян қылағығар өренер. Истеген Вольфган Амадей Моцарт музыкатығар турецкий марш. Николай Готовцев. Иннокентий Сарыгапский тыллыргар мөрі, ыллыр саргалана
Тимофеева. Үнкүнен кергетеға Виктория Данс үнкүйттерін білігі. Салаятчы Марианна Фомина. Галина Иванова айтынатыларгар мүрі үренатыларда Саргалана Тимофеева. Күнді доғыттар 2-нче ағасыллаққа тойын мөрі культура кейінен ехінен Доолан Эрджон ансамбла төріттемеді. Бұл ансамбл білеген аңардас улус әрігер болбаққа республикаға тие білінді. Ол күрді кенелер поющее мужское братство, поющее туймада, Жерейдер жерейін гордость земли олонхо, ыллығың доғыттар сақалы жеретен, күйіға кынаттыр ырылар, онтондатын арастамна күректерге Эрджон ансамбла сетихилақты кыттан келі. Энекенчи сырваскеттілдірігер сақат ұстута. Oh
Сахасерин государственной деятели, Сахасеригер маңнайгы спортивный хамсахан етериетчи, советский партийный үлехет, бир дойдулақпыт Николай Николаевич Тарскайга анан, Иннокентий Сарватскай қоғанугар айылыбыт Саха тустута ырыны. Салгы истеғін Иннокентий Сосентыларгар оғыс аспар ырыны. Толорор кере нарын колас Саргалана Константинова.
Андрей Степанов қолынығара сақа сиринжона бары кен туттар биллилер. Сақа 19 үйе бүтүтігер сүрбехес үйе сағаланытыгар. Саңа өскенерер бастықы көліне интеллигенциятын бас көз биллилер политической общественной деятеля сырдатачы бір дойдулақ бұд бағалай өснеки переп күлімнер тұғынан ән атын аттанар ырытын толорор Николай Бурцев. Gündütten gündünen köngülü bilinler. Düp sümütteri tuz ölkölek borugar. Allara dulağa büp bastar bıçınar. Örkeney alara yüceken töbeler. Olar kon oyo çok ölenler. Atalar ematın degedek. El sebek rağını çapar. Elanman ürdete ünleri. Uygula oluktan uğradı kananam. Endirdek solları en kalanı bütün. Ahabi arotun en kalan düşleri. Erirdek mekkirde en kalan turbutun. Olin ölümdür obay böl. Atalar ematin ayuçum. El sebek rağını çapar. Elanman ürdete ünleri. Gölünen kardütün ohara kampütün. Sır batar üleğe sırağın berbetin. Ahılan olaror otuluk kenyanın. Aranak tebeğin en toluk kurbutun. Olehin gülümnir obay böl. Atalar ematin ayuçum. El sebek rağını çapar. Elanman ürdete ünleri. Elanman ürdete ünleri. Николай Бурцев. Бейлерин ағыдаларын терде келлелер, бұрғыннағы оғы искусства осколатын, үмкү салатын өренәтчілері. Салаятчы Саха Республикатын культуратын туйгуна Ульяна Наговицына.
Энекенти Артамоновтыларгар мин күнді далбарым ырыны толорор, Саха Республикатын культуратын туйгуна бир дойдулапыт Савва Вензель. Bir duydulapıt Савва Вензель. Станислав Луковцев мелодиятыгар саңа күн ырыны толорор. Российской Федерация үріғаретін бачоттақ үліхеті. Саха Республикатын үріғаретін туйгуна. Педагогической үлі бетерәне. Ыры тылын аптара Эльвира Семенова, Сергей Кыха Тускулана. Sarpakınların künderde
Эльвира Семенова, Сергей Тыга Тускуланан. Нахан арантойуктах наяхы сирен жонун сергетин үгүс кихи кохонугар кохуяр ырыгынан көтүтер. Андрей Степанов тылларыгар наяхы ырыта ырыны толороллор. Илья Иванович Артамонов атынан наяхы сыйнялан кейнен айхаллан ыры ансамбла. Салаятчы Афанасий Новоприезжий. Андрей Степанов наяхы ырыта. Айхаллан ыры ансамбла. Билеген эми Андрей Степанов наяхы хорун төрүттәчи, СССР культуратын туйгуна, саха СССР культуратын үтөләк үләйте. Үле кыгыл знаменитый орден кавалера Семен Гаврилевич Васильевка анабыт, эн акын атыбыт кохонугар ырыны. Ыллыр Афанасий Новоприезжий. 아
tümükte boğalatçı soyuğu kurdattı soğuta indir bit haryanla dolar bu serten seven bit en akın aktı bit manya sani bit Nayahi doydu ta piranan kardilir inger bitimeyin umulon bilbepin haryanla doğru serpen semen mit en akınatı bit manya sanı bit en akın en akınatı bit manya sanı Афанасий Новопрежей. Истеген сарсырда сарпасардаңа, сағақтан сая кыхыта, жүрібіні көтөдая ырытын тардар көрегей туһунан ырыны. Василий Таробыкин тыллара көрегей ыллыр Айталина Пантилова. Айталина Пантилова. Үтөкен жоннорбут таттаны үйелер тухары аттатан олуq кең сулугар ыяннар чаппыт үтөға тардыгар. Иван Дюдюкин тылларыгар баяға бар
томторбор. Толороллар, аттардар, усылдан баяғалара, көрсөбөт, 1979 сылтан, усылданы 200 дойду оңыстон үлели қамсы ғылжар, үретілін аптара Иван Дедюкин. Онна эпипе курда 1900 ағуын өз сылтан, усылдан күтеті болан айымнелақтық үлели қамсы ғылжар Станислав Луковцев. Усылдың байығылара Иван Дедюкин, Станислав Луковцев. Тейдім байығы сиригер жекті жарықтақ жонларға. Өктеннім бұ ұтық сирге керек епсен істерім. Ойбан бақсылырап бұ тылларғар төрөбіт төлбететтен байығаттан, убайын атын честектік сүгісіджар Стас Луковцев толырутығар істеғін, народ мастара Борис Федорович Нестроев мандар ұс сүді таланығар сүгіріен айылы бұд байыға ұс жон бігіге ұрыны. Сынаға Стас Луковцев. Раз.
bayağı siriger Üdügen jonun bilseri Üktendim bu ıtık siriger Gerek hep sen isteri Tatlı olun kodoydu da Bayağı uzun bige Tatlı olun kodoydu da Bayağı uzun bige Saskı sikerdi lilgiyer Sürek ırını ereyer Irıbıt gereni düstür Oloğu cemelgey gündür Tatlı olun kodoydu da Bayağı üngü bige Tatlı olun kodoydu da Bayağı üngü bige Gölbe kırcağı suyada Nomo mustubu doydu da Bayağı cenebikin Bugün dağını edergin Tatlı olun kodoydu da Bayağı göksir bigen Tatlı olun kodoydu da Bayağı göksir bigen Gele turun bineyeke Cikdi jarıktar jonnorgo Sani sılcam bayağını Aktım eğigin tatladı Tatlı olun kodoydu da Bayağı uzun bige Tatlı olun kodoydu da Bayağı uzun bige Стас Луковцев. Сүйрен көтөн элестенер, күлен үйрен көжіктенер. Кыргыттар барақсаттар туһунан Василий Скрябин иделги қоғонугар қойбутун. Станислав Луковцев ырыганан көтүтен бүтүн арасыя үрдүнен кийин телевидениеніңі жереп біті. Сынаға 90 ыдыспыттығынан көрсеуің. Сырдық үйірі айыр кейетін бүгін әйеқі бар жонугар бәләхүн унар Станислав Луковцева. Sürgen kötüler istenen Güle güheren köçüktenen Eder saz kızı tulluklara Saz ki hallan çaryalara O kırgıtlar, o kırgıtlar O kırgıtlara baraksatar O kırgıtlar, o kırgıtlar O kırgıtlar baraksatar Görse sevmeyi gönüllere Ülküde beni tügenlere Yolda kermidi girgenlere Yol mavisi meftere O kırgıtlar, o kırgıtlar O kırgıtlara baraksatar O kırgıtlar, o kırgıtlar O kırgıtlara baraksatar Üle güle hayırlerin Güzel ve rütülerin Saydır sihirli aryalara
Saspar sargı sarılara o kırgıtlar, o kırgıtlar, o kırgıtlar baraksatar, o kırgıtlar, o kırgıtlar, o kırgıtlar baraksatar. Süren kötene lestene, üle köçüktene, eder saz bıtı duluktara, saz kefallanı sarılara. O kırgıtlar, o kırgıtlar, o kırgıtlar baraksatar, o kırgıtlar, o kırgıtlar, o kırgıtlar baraksatar. O kırgıtlar, o kırgıtlar, o kırgıtlar baraksatar, o kırgıtlar, o kırgıtlar, o kırgıtlar baraksatar, o kırgıtlar baraksatar. Станислав Наякыга үлели сылжан осколага математика учутылынан үлелир эдеркен Александра кыһы сөбүлү тапты көрөн эдер жон сүрөктеринен сөбүлэһэн карактарынан кайгаһан тыһынча 900 агуһун 9 сыллаакка гыл болаллар. Эйигин мин көрбүтүм эйергеһе билбитим бүгүнгү күн күлүтэ бүтүн жолум тоғута ден эме Василий Скрябин идерге сүрдәк истеңни қохонугар қойбутун Станислав тапталлах кергенигер оғотун оғолорун иетигер Александра Николаевнаға анан ырыгынан көтөп бүтүн истиягин күннәк кихим кергеним. Bütün ergete bilbetin Günlükün yörüte bütün yolumu tohuta Eder sahim delebe ençirebet kerte Gündü minkin gün naksirim kergele İdemi, oğlu idemi İya ağa buldu Eydim ne qoğdu Eder sahim delebe Ençirebet kerte Gündü minkin Gün naksirim kergele Жоллох жекерген таттыллах агата эхете Станислав Луковцев. Sen günden eheyim ermigine haydin Olmanla iryanan olurda tohayamen Eder sahim gelebe ençirebet kerte Gündü milkiyim gün naksirim kergeyen Eder sahim delebe ençirebet kerte Gündü milkiyim gün naksirim kergeyen Naksirim kergeyen Kergenler sürekli gördüğüm uğradığım kömürler. Александра Николаевна, Станислав Николаевич Луковцевтар жекергеттеригер жолу соргуну өссү догунсулдарга бу курдук эйөһөн эйдөһөн таптахан бирге олоруңоргар багарыгын 90 тызбыттыгынан ягын
Ханымсах өстөғі ұтары ағыдойду серитін от Куран, от сери суд Куран сыллар туғынан төхіліқ әлбәқ ұры айылыбыта ылламыта болой. Беги улус бұтыттан чагдай сиреттен бір ылтан сириге барбыт инеби румянсықтар сырдық керестерігер Андрей Степанов қоғынуғар айылыбыт сетті күт тұруя ұры қаяды бәйләқ сүрәғін долгуппат болуын сатаммат. Истеғін бұл ұрыны Евдокия Фомина толырутығар.
Станислав Николаевич сери теметигер айбытырылара кыржыгадағаны кехи сүрегін тарьяллар, долгуталлар. Иннокентий Артамонов сырдык өрі қоғанугар айбыт ырытын кене күн серин көрдірбіт тапталлах ағатыгар, аға дойду серитин кыттылағар Николай Харлампьевичка анабыта. Онна бу аяр концерн мақталын тапталын белетігер. Кене сырдык өтө атыгар сүгірүйен сырдык өрүйден аттада. Билеген истегін Галина Иванова айтына тылдаргар бу кайы күнігер ырыны. Толорор долан Эйр Джон ансамблын Салиха Василий Охлопков. Станислав Николаевич 1900 тонн ағысылтан значоктары, маркалары, кенбеттері, авиационный космос ден темалақ медаллары хумиян. Күн бүгін коллекциятығар 5 тыгынча значок, балтара тыгынча марка, онна открытка, 200 кенеге 200 календарь бар. 2012 сыллақтан коллекционердар андойдутағы союғын чилене, сетті түгілләғ республикатағы коллекционердар бұстапқаларын қиылаға, Жуковскай қораққа МАКС 2001 авиакосмическай солуңы тылыбыт, Российскай бұстапқаға сақа сирен авиатордарын кыттыны ұлбыта. Түрдін 5 сыл ұстата кене 600-тен тақса арас бұстапқалары республика ұлыстарынан арас тағымнақ тәрәхінлеріге тәрейді. Түйінші 994 сыллақтан ұлыс кетірілі бет омсулған коллекционердар күмсілерін салаятчыда. Сегодня на юбилейном творческом вечере Станислава Николаевича принимает участие победитель международных, всесоюзных, всероссийских конкурсов вокалистов, отличник культуры и печати Республики Саха-Якутия, почетный работник воздушного транспорта Республики, обладатель знака отличия главы Республики Саха-Якутия «Гражданская доблесть»
Валерий Стефанский. Слова Николая Парщикова, мелодия Станислава Луковцева, марш авиаторов Якутии. Поют Валерий Стефанский. Аккомпанирует заслуженный работник культуры, виртуоз, аккордеонист Борис Корниенко и Иннокентий Готовцев. Немало дней, немало лет намчались чередой, с тех пор, как первый самолет поднялся в небо над страной. Летают наши самолеты во все края большой земли. Пусть будут счастливы пилоты для пассажиров всей страны. Они свершили беспримерный, отважный перелет через простор серебряный, бескрайний снег и лед. Летают наши самолеты во все концы большой земли. Пусть будут счастливы полеты для пассажиров всей страны. Вставали мирные рассветы, и города росли. Достойно летчики Саха и честь и стяг несли. Летают наши самолеты во все концы большой земли. Пусть будут счастливы полеты для пассажиров всей страны. Летают наши самолеты во все места большой земли. Пусть будут счастливы полеты для пассажиров всей страны. Пусть будут счастливы полеты для пассажиров всей страны. А теперь для вас наша авиационная песня «Мы, друзья, перелетные птицы». Мы, друзья, перелетные птицы, только бы наш ним не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Нежный образ в душе ты голубишь, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Лучшие годы вспоминаются, да, когда мы в такой форме ходили, а потом, черт знает, в чем ходили. А сейчас мы снова одели старую форму. Она красивая, да?
потому что мы пилоты. Небо наше, родимый дом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Чтоб с тоскою в пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Потому что мы пилоты, небо наше, родимый дом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Бурные аплодисменты Валерию Стефанову. На сцене встречаем Борис Корниенко. Попурри на темы морских песен. Встречаем заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, виртуоз-аккордеонист Борис Корниенко. Прежде чем сыграть, я хочу два слова сказать про нашего друга Станислава Николаевича. Идите сюда. Мы знакомы не так уж давно, ну как музыканты, коллеги, мы, кажется, учились в одном институте у одного преподавателя. И в Улан-Удэ, в Институте культуры, Восточно-Сибирский государственный институт культуры. Я рад, что познакомился с этим прекрасным человеком, послушал его песни, которые исполняли сегодня, я и раньше слышал. И вот когда-то Станислав Николаевич подошел ко мне, а мы с Валерием Валентиновичем работали в авиации. Он говорит, вот я написал песню про авиаторов, может, исполните когда-нибудь? Ну, давайте. Ноты нам оставил, мы долго не учили. И вот, наконец, к творческому вечеру Валерий даже не успел выучить текст, подглядывал. Но надеюсь, что вам песня понравилась, да? Я хочу сказать, что Станислав Николаевич чем радует, у него разнообразный репертуар. У него и лирические песни, у него и торжественные, и военные. И мне кажется, что они приятно ложатся на слух, и зритель откликается, и чувствует, и понимает. И это, наверное, самая лучшая награда для композитора. Давайте еще раз похлопаем ему, поздравим его с творческим юбилеем. Он чуть-чуть моложе меня. Ну, все равно мы как бы почти ровесники, да? Мы земляки, мы тоже выросли, родились на якутской земле, это тоже наша родина, мы ее тоже любим, и умирать будем тоже на своей земле. Но сейчас, поскольку я учился на Украине в свое время, я закончил Одесское музыкальное училище, ну, кто знает, это город на Черноморье находится, поэтому я сейчас сыграю вам композиции, которые об Одессе. Там и Мурка будет звучать, и Одесса, жемчужина у моря. Ну, в общем, вы услышите. Итак, попурри на темы одесских песен. Погромче.
и Валерий Стефанский. Сақы сүрін ұруттырын ақсыз партийной ойнетуын үріләқ арылытығар ылламыд, Джон Серге санатын өрі көтөкпөт, Иннокентий Сыровацкетылырғар, Станислав Луковцев мелодиятығар, саргылақ ойнюбыт тұрғыр ырынан, бейлерин әғарделерин тирерделер, энергия үнкі біліға салаятчы Туяра Ларионова. Санаға энергия уны кенчери үнкөйтерін біліға. Энергия уны кенчери үнкі біліқтері. А для вас песня «Дружба» из репертуара Вадима Козина. Для вас, для всех. Потому что без дружбы мы никто. Правильно, правильно? Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным светлым узором земля и небо вспыхивает вдруг. Веселье час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года.
близкий, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час и боль разлуки готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Здесь можно похлопать. Веселье час и боль разлуки готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Веселье час придет нам снова, вернешься ты, и вот тогда слово, что будем вместе, вместе навсегда. Все, спасибо. Браво! 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 Бурные аплодисменты нашему гостю. Жарыдығыттыр, оннантан түмікке доқсын тұспытығынан әғадделерін бүгін айыр кейхетін бие қабелақ тәбет Станислав Луковцева. Тон бастатан туран бу жора кейхаға мұстуыт. Мұстан бу мен аяр үлевер кәлен кәттіні ұлан көбік бары бұ көрәтчілерге ұлақан мақталбын дердебіл. Бұ бейі саңады бар еспетігер бұ аяр үлебін Аннык күске терибет жаннарға директор Максим Петровичка сүдді әчейдігі өпіт аннык орымнаға онақты режиссер бар Эльза ұлаққан барға мақталбын өсетігіл дердебіл. Жарыдығыттыр манан бұрғыннағы оғы искусство осколатын преподавателя Усулдан ұлығын наяқы мөрін электерін бачоттақ олақтағы ұры аятчы, общественник, коллекционер Станислав Луковцев сырды көрі аяр концера түміктенер. Ұры сүрек төліні, ұры сүрек үйріте. Ұрыны ұллаң, ұрылын доғырдығын ден тұран бүгінгі аяр концерті түміктенер. Оннан Станислав Николаевичка өссі да аяр артықтара арылы тұраларығар. Кені жекергенігер, ил әйе жол соргөре олықсуергар. Бары доқсыны тұспыттығынан бағасын абыз бастыңын анатақ футбол оқтың.